Inlelesezi zivula ithuba lokungena edradeni kwetjiwa amakhulukhulu weentulo kwadatjulwa neenrambo zegezi isilinghi namafestiri ziphadliwe kwetjiwe nemtjhini yokuguda utjani kanye nezinye iinsetjenziswa ezingaphazi bekwakhona. Umkhandlu wengameli Iskolo abaphathi kunye nabasebenzi babuthene bazokubeka ilihlo bona kungetjiwa. Crisis nyeo e re nang le yona sekolong rona re le lekgotla la sekolo mmoho le moifo wa sekolo le principala re entse team re ikopantse hore re bone ntho nngwe le nngwe situation ya sekolo e tsamaya hantle. Iminyango wezefundo seFreyistata ukhombela umphakathi bona utsheje ipahla esikolo. Umphakathi lo ukhonjelwe nokuthi ungathengi ipahla etjiweko. Ezinye inhlalo zifunyanwe emzini ehlanu kwesikolo kunye nethaveni yendawo. Ureza philetso o setjhaba ka kakaretso ho ka nako ohle re tshireletse dikolo tsa rona because ntho ena e tshwanang le ena a se ntho e zahalang ke batho ba tswang ka bo Gauteng ba tswang bo Cape Town jwalo ke batho ka hara motse. Mhlapha nje kube nesehlakalo lapho kuthuthunyiswe khona ngesithuthumbi sepetrol isikolo eGunyane primary esise-Mangaung setshela insetshenziswa zokufunda. Bathathwa abantu abatsha babotshwe malungana nesehlakalo leso bebakhutshwa ngebheli yamakhulu amahlanu umntu ngamunye.